الزول يثمثن الزول القبيل الزول ويذ الشركة غير ذمن الزول ويذ نحمل الزول يفحليا ويذ نطفل ذي لاصل الزول ثقمت لدي يتسوالين الزول يناصلين الزول كثلوين الزول كيرقزن الزول كثقبيليين الزول يقبيليين الزول ويذ ديوسان ورثنا الريني كرسان الران دوالي ثغرين تجمع سميس تسلان ثوسان تسلعجلان ثمليلي توساقيم ذي صعكان إذا غير زان نخضع غير برزان أنسيوض غروم ثرانيم الطماسليت إذا غير زان ذا ذي ماريكان ثقبيلي تبدا تشليم الزول يثمع الزول ذفويان نزوي ثم الماء جير الجنسة الدنفان نغضل ثبار ذا سيني ذا غران الزولك تجمات أغريد يشمو محان آنو التقاعات الشيغل النوان أرت رجوث ذي السادات أو نفكنا مور النوان الزول مرة في اللون غن اللي ثاقوني ثاقين تمدي ثاقين ثملي لي ثاقين أنت مدي ثاقين هذا سنسيول إوسلواي ماس كمال سربوح نسيد سلوال اللي كام للسونتر أقبيلي أنا مونريال أزولك كرا ديوسان نصوفي يسوان نزقان فرح كرا تيك تقول قاعد نحكي كي كرا لقديش نزقان فرح تسم ذاك استقام في مليلينا متي كذا كي وفنت توفالت ستوبث ما كونتيني وتعطي الغرام لان وي ذي غادي تساكن افوس كيكون ويتسم دار والله لان ويا النظام ساكن تعاون داغن سيد سودري منسن أصلا سيولا يونا دازنار ذاكيني هذا ونديرينا كاسكوس امكاز الزلف اللون كاين اسمه حسن جانيش في كورتي موبيليي دونك تزورا وندينا يناير مربح في اللون دون دي بوينا تصن ربح تصن صحه je voulais juste passer un message pour le Qbaili Glandagi, la communauté vers Gondina. On est une grande communauté sur Allah et Berek, à peu près 50 000 à 60 000 personnes. Donc, le message que je voulais passer, c'est que quand vous faites affaire, quand vous achetez quelque chose, quand vous vendez quelque chose, quand vous avez besoin d'un professionnel, faites affaire avec des professionnels kabyles. On a des compétences dans tous les domaines. Donc, بكرة نمعون بوكيرانا pour بكرة نسكش تدريم تنسنرني تدريم بوكيرانا c'est le meilleur c'est le meilleur chemin pour arriver à bâtir notre patrimoine de كنيسة القبائل تنمرتنون زلف لون سيسم نصومم اسيرونس وندينا تنمير يمدر زي ما سايين يوكني غنساعدي ثم غرايين اونسومبل اسنيني كمال سربوحه وكذا ذوي داك تشنيدس تنمرتي ميدا كام ثم غرايين نكون خلاص سيدي ساونونا نتعاون يكون كني من زمر سيناي قبايليين يقلاندي كندا سكواس مربوحه مكازر غادي وين لهنا الصحه سيناغي تيكي 5 ثنميرتي ميدر زيما ساينين ولكن الدوام سريد يضرون تفاس كان عين غادي تمغرايكي ثنميرت نوال الزلف الاول ساكي نصدر لو كام comme sponsor Kariméril, je suis dans l'immobilier. Alors c'est mon 34e Yanair à Montréal. Alors je suis vraiment heureux de voir le Qbaïl, le Oummen de Montréal, partout de Québec. Alors le camp, ça fait عدنا 15 سنة تساعد تبدأ يدسن سكول على خاطرش خدمنا قدشن يتمازيغ قدسن القبايليت et en même temps جماعة عند الغاشي تسند les Montréalais les environs تسملا les familles تموسنن الحاجة كيلهان سيدي تاكماس ساكي داس نتكماس داس نتكماس داس لا سوليداريتي اوسي كرانا الى قاتيلي تاكي ثورا الدينير القبايلي كل لا دياسبورا من كندا
يناير ذا مربوح ان شاء الله. الصحه الى هنا اول وسكواسا الى قتيلي ثاقمات غيرنا المعاونه مقارن يناير ذا مربوح. أزول فلاون سكواسا مكاز يناير مكاز كي القبيله عندها ملان كي كمال خد خوجا شويه كورتي موبيليير تاغوز نوزاير خامن ما تحواج ما قرا ذايا الساقي نساد تملال تساد وين ثورو اني اذا ملال مره راش نسمورت لي فامي نسمورت مره الا ندايا نفرح طاس لو كان نوفا نسمنيت كل ساكيكيا انا اذا نزمر نقصروت انا محكوث كويرانو شايق رحنا كيث بي يعطيكم الصحة مي دوسي مكونو إذا تسيليم توجور بريزون لي زيفينمون هي نسالم نتمني ليه توجور الور داير كنت نايت مثلا تيستماتين تحضرتي منون دونك جيسبير سكا سيدي تدون دوينا داوين لهنا دوينا داوين الصحة دوينا داوين كي تبغيني يتمنيو لنا ثنمرت. Mario, la parole sera à vous. Azul. Yenayer Amgaz, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2970 ou 2020. Puis je veux souhaiter vraiment exprimer toute ma solidarité avec les Québécoises, les Québécois de la communauté kabyle, les nouveaux arrivants. On vous invite tous d'ailleurs à venir nous voir à mon bureau de circonscription, comme au bureau de tous les députés fédéraux, tout ce qui touche l'immigration, le chômage, les allocations, etc. La vocation d'un député, c'est d'être au service de la population. Naturellement, je veux exprimer ma solidarité avec le peuple kabyle qui, comme le peuple québécois, se bat pour sa langue, sa culture, mais non seulement il a à faire une lutte politique et une lutte communicationnelle, mais il y a aussi la répression policière là-bas. C'est beaucoup plus difficile qu'ici au Québec. Alors pour nous, les Kabyles sont un modèle de détermination pour la défense, l'autodétermination des peuples. Alors je terminerai en disant « Vive le Québec libre, vive la Kabylie libre !» Bonsoir, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Sincèrement, ça me touche. C'est la première fois que je viens à votre événement et c'est certainement pas la dernière fois. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Merci à tous les gens de la communauté. Honnêtement, j'ai vécu une année extraordinaire à vos côtés. J'ai appris à vous connaître. Vous m'avez soumis ce projet de nommer une rue en l'honneur de la Kabylie. Et on le fait, c'est maintenant officiel, c'est au parc Bernard-Landry à Laval. On a l'allée de la Kabylie. Donc, je vous invite tous... Merci. Je vous invite tous au parc Bernard-Landry. Venez faire une belle balade, venir profiter du site tellement enchanteur de ce magnifique parc. Venez faire une belle balade à l'allée de la Kabylie. Et moi, pour la prochaine année 2020, je nous souhaite de prolonger l'allée de la Kabylie au-delà des frontières de Laval. Hein? De l'autre côté de la rivière à Montréal, monsieur le député aussi chez vous, partout, qu'on puisse reconnaître cette communauté, parce que vous êtes tellement beau, vous êtes une magnifique communauté, donc qu'on puisse vous reconnaître davantage. Donc c'est le souhait que je fais pour la prochaine année 2020. Et en terminant, je vous souhaite bonheur, la santé. Et pour la prochaine année, je vous invite à Laval. OK? Terre d'accueil, on sait recevoir. C'est une invitation que je vous fais à Laval l'an prochain. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir. C'est la première année au cours de laquelle j'assiste à votre belle fête de Yenayer, qui est le nouvel an kabyle. Je suis le nouveau président du Parti québécois et quand je suis arrivé en poste, je me suis promis de faire une chose importante, c'est de rassembler tous les Québécois autour du projet d'indépendance du Québec. Et je pense que par l'origine, par votre origine, vous faites déjà partie de ce mouvement-là. Alors je suis très heureux d'être ici ce soir et je vous promets que ce n'est pas la dernière fois parce que le Québec a besoin de nous, le Québec a besoin de vous. Le Québec a besoin de se réaliser et se réaliser, ça veut dire arriver à l'indépendance du Québec.
Je profite pour souligner la présence ce soir d'Isabelle Dion, la présidente de la commission de la citoyenneté du Bloc québécois qui est avec nous ce soir. Isabelle. Je vous dis merci parce que vous contribuez à l'épanouissement du Québec. Merci d'être ici, présent ce soir. On compte sur vous. Je vais faire la tournée de l'ensemble des communautés dans l'année qui vient. Je vais parler avec les responsables de l'événement d'aujourd'hui. N'hésitez pas à venir me voir. Le Parti québécois a besoin de savoir c'est quoi vos préoccupations parce que c'est ensemble qu'on va bâtir cette belle nation qui est le Québec. Vive le Québec libre et vive la Kabylie libre. Merci beaucoup. الزول في اللون اسلام النون نكذريتا الشرفاوي السلوى ينتي كلا نتيهيا association Amazigh des cantons de l'Est. Donc nous sommes de Seguilien avec quatre de mes consoeurs et confrères, si Sherbrooke, à l'invitation de Kamel et de la direction du camp. Pour l'invitation, on est très content de fêter l'événement Yidouin. Et au nom de toute l'association DIRIA, association Amazigh des cantons de l'Est, de Sherbrooke, أزور في اللون ثنميرت ولا كدو سامعكوي ولا مزوارو ذا سمكتيني النير يوذوك يدي في ثمغرايقي دويسان ثمغرايقي ثمريري ثاكيني النير ونيني ثنميرت وانا نسوفيس ونيميت دوسام في غري وساقي خاصكا ذا ستمغرا خاصكا ذا سيمنسي خاصكا ذا سبوتشي في غريوات تروح على ويدي كودي فاني الحبس سمانية قاعدان أتروح على مولنسن أتروح على ويد مزاري الحبس أكنا نزر كانوا تسويراية مثلا ذي ستماثين بلي الرونا أثناء ذي الحبس السيتنا غاثن ذي الحبس خاطر أرفضن دنا أمازيغ يثمورتي ذيك راح تكلي خانا راح تقارن تمازيغ ثوغر تمازيغ ناسيونالي أوفيسيال أروركو أيث مثلا رونا يسيتنا غاثني الحبس أولي وين قالوا أيث مثلا ذي ستماثين ذا بريد نتمور ثقفيري ذا بريد نتيمونن وإذا مازال روخينا راه أسقسين ويض أغدينين هذا بريد كنتيمونن دوري سوفوغارا كل يوم دينا هذه سقسي مانيس لا شيء إلا نسنيك لانديبوندونس يوينو نسعى لانديبوندونس لا شيء إلا لا شيء إلا أسكو سامكاز شركة دينا كمال كمشي يوني وعطانو بهضرة كي دونك خدمة كذا الكوليس ça fait plaisir d'être parmi vous qui êtes chez nous comme l'audiovisuel du Canada. Merci. استوقو ثرا هو القضيه شي اسمه قرم مسلا اسم زيد اللي زمر ذا السعود مساعده على الانديبوندونسي نمرت أزول في الأول مرحبا يسون سكوسا مكاز ناير ساعدين مرفوح يكون ويثي وشولين وانا كلمات لام كلمات لامث قلاغ ذي 2970 Voilà, nous vous souhaitons joyeux Inayer et puis bienvenue à tout le monde, à tous nos amis, Kabyles ou les amis aussi qui ne sont pas Kabyles. كاهنا ديال وثيقة الشان وكذا تي كيو 5 ولا روح مسيني مسلايا. تنميرتي كمال تنميرت نوان الزول في الاوان au nom de TQ5 عاودني ناير مكاز انسوفي يسوان واذا كي بغانا تبعان نروح انا نخدم tq5tv.com نسارة ما تسعدين تسويحتي الهنيذنا تسكوس مكاز نسارم داينا غادي توجور دائما ندير هنا جو تيان اوسي ا ريميرسيي لو كام غادي كنت كوني تاكي راكنا دنمليل اكن سقار نصحاب زيكني ساكي تملال تسادوي تورو. Allez, maintenant, on va commencer. Alors bonjour, Sandra Demel, conseillère municipale à la ville de Laval. Donc, je veux vous souhaiter les bons vœux pour la nouvelle année 2020, santé, bonheur et prospérité. Et si vous avez la chance de venir à Laval, je vous invite au parc Bernard Landry, de venir faire une belle balade dans l'allée de la Kabylie.
Donc, nous l'avons inauguré. C'est magnifique. C'est un parc enchanteur. Donc, venez nous voir à Laval. Et pour l'année 2020, je souhaite que l'allée se poursuive au-delà des frontières de Laval. Donc, voilà. Longue vie à la Kabylie. Merci. Oui, bonjour Azul. C'est pour moi un immense plaisir de participer au Yenayer depuis une dizaine d'années maintenant. C'est toujours l'occasion de rencontrer les Québécoises, les Québécois d'origine kabyle qui sont des gens qui s'intègrent très bien au Québec. D'ailleurs, le peuple kabyle présente beaucoup de points de similarité avec le peuple québécois parce que ici au Québec, on a constamment à se battre pour notre langue, notre culture. Il y a un mouvement indépendantiste, tout ça. Et en Kabylie, les gens ont aussi une lutte importante à faire pour garder leur langue, leur culture. C'est un point commun qu'on a avec les gens issus de la Kabylie. Et bon, dans mon comté, dans Pointe-aux-Trembles, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans l'économie, qui sont impliqués dans l'immobilier, dans les banques, les caisses populaires. Alors, on est très, très heureux de pouvoir saluer la communauté kabyle. Et moi, au nom du Bloc québécois, je vous souhaite vraiment une bonne et heureuse année. Et bon Yenayer, merci. Azul, هذه تنميرت تيكي سانكي ديال زانا سيغورنا. يانا كراتي كل تتسم داون ديال تنميرت مقرات. سكوا سمي غيدلو تيلي زرياكي. ما كتوالد دينا يريد يحكا سونتر قبايلي د مونريال ذاكي دي مونريال. ثورا 21 سكوا سناياكي ونكوني إذن سهكي ثمغرياكي. يال سكواس ذاين فرحنا ماس الغاشي دي تسن. أما ستود سانغ دي تسيلين يال سكواس ثنا ثوالا ماركولي ثلها نسدو غارزدات. أسنيني ويدي ديوسان ثان ميرث ويدي غدي في كنافوس أما ويدي قدشنا الكلية نا ويدي غدي عاونا ولا سودري منسن أسنيني ثان ميرث مقرات. يناير ذايني غد جان يمزورانا كان ماشي لو كور ديستوار هذا نخدم غنسي ايدي كان ذا شو كان نزمر انسيدي كان غامكي دي دان كواسنا الكليه شو نزمر كان دنينيا تيقول ثينا مثي كذا كيا تيملي لينا مثي كذا كينيا سيلي ايوكن المليل تسواش ولد مليل يمدوكا هذا مليل الحباب هذا مليل هذا مسلاين وذون مزراره ذا كورنا يا كيني غاسني هذا مليل هذا قيمه انشري ايوكن نفرق كرا تقول لا اكيني قالنا خاطر ما نفرق تقول لا ما نقرص القبايل تقول هذا الملح نشا تقول هذا الملح ايوا كنا ديلي القدر يرانا تقول هذا الملح ايوا كنا ديلي القدر يرانا ايوا كنا نتماوزو ايوا كنا ندوكل ايوا كن وادي تحاذروا وادي فهموا ذا ياكي اسوايس يدلا لا دا ياكيني يعني نيار هذا النشاط السكسوال كنا افتيكلت هذا موالي يكون وين تيكي 5 ضمع هذه اللي تقول ثاني نقول هذا المليل ونفكتي هذا كذا فرنسا يوت يوم لقدي شاكني عندي فرار او نفكتي هذا راسني هذا المليل ثاني مير تنقول